Teheny Parsi Poha puthi khon ar midang satam bon nyela. Ona satam renak nyutum do huyuk kana Sakam Cene ar Hati. Noa Parsi Poha puthi do Ol Guru Gomke Pondit Raghunath Murmui ola ka'a noa do Sanitary Education Syllabus reho menak ka node do pathua ko gorowa ko disa katigin lay sodorabo kana. Delan kan tehenya satam Sakam Cene ar Hati noa node bon padhawa. Noa re ola kana mid buru re midang hati e tahe kana. Uni do adik e dhirata. Cili hon bai botor akoa. Ona buru are re mid nanha sahij sarjom dare re baria sakam cene kin tuka le'a. Ar onde kin hopon led koa. Uni dhirat hati do hej kate ona dare re gasaro e ehop ena. Dare do adi dhopot hilaw ena. Sakam cene ya tuka do lewda latinyena. Hopon ko nyur utarok leka. Sakam cene adikin botorena ar kin hudu ena ado hati kin metai kana e hati raja nehoren meyalin noa dare re aling rin hopon menak koa amem gasarok kana tuka adi ant hilap kana. Hopon ko naha ko nyur gujuk talinya alom gasaroa. Dhirat hati edre god ena men ki ai abin inbin manainya hopon ko jahage ape nongkan cene jiwit kate ho chet porho induñ gasarok gea dari huñ hilaw gea. Chet bin cikainya ado tahu edre tei gasarena tuka ho tahu lewda latinyena. Sakam cene aditet kin edre yena budhi hokin kuraw god ked'a ado hati kin meta dia. Hati raja aling ling nehoret mia bam anjom led'a. Hor mente hor leka bam meta linya arhom hilawet gia. Ado alom hilawa bangkhan am hulin hilaw god kama. Hati e men ked'a he abina unak dare inbin hilaw kinya masih hilawin bin ado uni do tahu edre te dare hilawe chutawena. Sakam cene kin do ado hati then huj martikin udaw argoyena unia banar luturekin sobo bologot ena arkin fata-fatayena. Hati adi dorge hasuke dia bai tarhaw dariat'a. Boho irci yate lewda ajurena. Cene kin tahu kin fata-fata ke dia. Hati hoy tawa tarse ena are langga sayena. Chet hon bai disa dariat'a. Ra ate adoy men ki'a e cene raja ikagany bin. Abin hubin marang hor kan gea. Ado abina dare tis hubin gasaroa. Ar hilaw hubin hilawa. Ma ikagany bin khan ge cene kin udaw odokena. Hati baba men kate nyir utarena. Sakam cene hopon kin banchaw ket koa. Noa mitang huding macha kahani. Noa kahani hotete guru gomke gidra ko. Noa sechet emako sanai kana je. Okoy ho huding do alom mone jonga. Jhoto hor then ge apan apin dare mena aka'a. Amem marang kana mente amkon huding kodo. Huding se unkuat dare banu ana mente mone do bang bugia. Ona katha ge noa Sakam Cene ar Hati kahani kon gidra ko sechet emako sanai kana. Noa kahani do padhaw tege noa korna menet to bhagi leka bujhaw nyamok kana. Ona khatir te noa renak menet to dohra te bañ lai'a. Ma enkhan teheny do ninang ge arhon tayom daram video re ar eta satam ko bon nyela ma enkhan teheny do ninang ge sanam ko ge aima sarhaw ar johar.